Časni oci, dragi gosti, dragi članovi Prosvjete, pozdravljam vas u ime Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Osijek. Evo, ovo je jedan zajednički program, nama 26. ove godine, u suradnji sa našim ocem Aleksandrom. Imamo odličnu suradnju, tako da i većina ljudi je i članova Prosvjete, tako da mi smo i nastojimo biti jedno, jel? Pred nama je danas godišnji koncert Javorčića, dakle najmlađe grupe Javor, najmlađe, ne znam, mislim da su 3, jel tako? 3-4 skupine. Voditelj je Aleksandra Krtinić, nas Saška s kojom surađujemo, koju znamo već dugi niz godina, tako da evo, ovo je jedan, da kako kažem, lijepi završetak, jel, kalendarske godine. Evo, Saška, izvoli. Evo i mi pozdravljamo, zahvaljujemo se na gostoprimstvu, na ovome organizaciji, ovo je sve skupa, zahvaljujemo se gospodinu Zdenku, naravno Aleksandru i nadamo se da ćemo vas malo vratiti u djetinjstvo, da malo uživate sa ritmom dečjeg srca, znači u pesmama dečijim koje će danas da vas, kažem, vrate u nekakvo djetinjstvo, a to je super još i što je povod danas takav kakav je i molim oca Aleksandra da dođe da mi pomogne. Pa malo da ih izarobimo, da malo da im pa ćemo ih malo i zavezati kako to po današnjem običaju ide. Pa da vidimo čime će se otkupiti. Čime ćete se otkupiti, da čujem? Pevanjem, ja može. Evo, zavezali smo. Pa da vidimo da li će zaslužiti da ih odveže. Next song. Evo, odvezujem. Zaslužili ste. Dobro. Muzika ima ogroman značaj za razvoj svakog djeteta, utiče na razvoj naših muzičkih i fizičkih sposobnosti, izgrađivanje estetskog odnosa prema muzici i muzici uopšte. Zato je mi učimo radno. Uči svako muziku lako dok sluša ton. Note lete kao komete i zvon na zvon. I zato svirajmo, pevajmo u ovaj čas. Note nek
smatrali su muziku kao moćno sredstvo koje je moglo da promeni karakter pojedinca. I mi želimo da kroz našu dušu simfonija prolazi. Ima veliki utjecaj na ono što ljudi u životu rade, te da u sebi sadrži dobro i zlo. On kaže, ako želite da znate kakva je država jednog naroda i da li su njeni zakoni dobri ili loši, ispitajte muziku koja se u toj državi sluša. I ritam je deo muzike, ritam godišnjih doba, dana i noći, ritam sata. Šest, pet, četiri, tri, dva, jedan.
Aristotela i Platona muzika uz geometriju, astronomiju, matematiku posmatrana kao jedan od 4 stuba učenja. Mi bi tu dodali i naš jezik. Kad se pamet sa govorom druži, znanje služi da narodom kruži. Neku jezik da u besne traje, po njemu se nasleđe poznaje, po njemu se nasleđe poznaje. Biraj reči, nepismenost preči, jezik leči, glupost da ne zveči. Čuvaj jezik srpski velikana, radi prošlih i budućih dana. Tri put meri da budeš u pravu, ne daj jezik ni za živu glavu. Dobro pazi kad otvaraš usta, bez jezika kuća nam je pusta, bez jezika kuća nam je pusta. Biraj reči, nepismenost preči, jezik leči, glupost da ne zveči. Čuvaj jezik srpski velikana, radi prošlih i budućih dana. Biraj reči, nepismenost preči, jezik leči, glupost da ne zveči. Čuvaj jezik srpski velikana, radi prošlih i budućih dana. Negujmo srpski jezik. U periodu renesanse od svakog obrazovanog čovjeka očekivalo se da svira neki instrument i da zna da čita note. I mi svašta moramo da naučimo, ali bi i ja i oni da radije da se igramo. Ustajem pre 7, pa trčim u školu, a tamo časovi se nižu. Kad se vratim kući sa prepunom torbom, novi zadaci mene stižu. U malenoj sobi ja pišem, računam, a zatim vežbe isklaviram. Učim strani jezik i još 300 žuda, od obaveza nikad nema mira. A ja bi da se igram u polju što zanosno miriše, da trčim po travi sa šarenim zmajem što gore na nebu se niše. A ja bi da se igram, da letim do daleke planete, da bezbrižno jurim po livadi crnoj, jer ja sam još uvek samo dete. Na 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 udžbenici svetske, tekstovi lektire i tako od jutra do mraka. Svako svoje traži, a ne misli niko na puste snove malenog đaka. A ja bi da se igram
naučnici razaznaju potencijal koja muzika ima na razvoj ljudskih bića. Razvijanje muzičkih sposobnosti posredno i značajno utiče na opšti razvoj. Muzičkim razvojem utiče se na razvoj sposobnosti inteligencije, kreativne sposobnosti, jezičke sposobnosti, sposobnost čitanja, socijalne interakcije i drugo. I mi razvijamo socijalnu interakciju kroz naše druženje. Terapija muzikom se pokazala efikasnom i kao samostalni tretman za smanjenje depresije i hroničnih bolesti. A mi se muzikom lečimo od vjerenja roditelja u naš raj. Mama Krišo, šta će dati? Momčiti se svi, pritegni ga života ti, popričaj sa njim. Pritegni ga života ti, popričaj sa njim. Slušam priču, a u stvari nisam tu ni gram, slici koju dadok njemu izigravam ram. Slici koju dadok njemu izigravam ram. Kažem bratu, što matori vire u naš rad, što smo malo zaljubljeni, nije svet u kraj.
smanjuje stres, pročišćava sinuse, poboljšava držanje i čak pomaže da duže živite. I tada i da se setite dragih prijatelja iz detinjstva. Tehnika malo da je. Muzika nam pomaže da rešavamo. Pokažem svoje osjećaje. Zašto ne bi znala, nemoj ići na polje, pao je već mrak. Kasno je, a mala si, sutra ćeš mi zrak. Velika si, hajde, operi da mire, nego da se makne, oni zraka mire. Kakva ružima streba, ti si još beba, maštica u kosi, to je što ti treba. Godina mi 10, ali i čitma čudo, ni mala ni velika, osjećam se ludo. Šta je s njima doma,
Muzika mi pomaže da pokrećem telo na različite načine. Muzika mi pomaže da vežbam timski rad. Settle me in.
i da u radosti svi zajedno proslavimo rođenje Hristovo. Možemo ipak i prije nego što dođe praznik da otpevamo jednu božićnu pesmu, znate je svi pa možemo svi zajedno. Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođen dan. Božić, Božić, svetli dan, sad je Hristovo sjan. Djeva Hrista rodila, pelenama povila, u pećini Hristovski, sveta djeva nad njim bdi. Slama lepo miriše, Bogo majka ustiše, utro zvezda zasija, pećina se zagrija. Anđeli se spustiše, pastirima javiše, veselde se svi noćas, rodi nam se Hristos spas. Kad to čuli pastiri, srce im se umiri, pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas. Nek mir svuda caruje, nek se srce raduje, nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja. Pa gle im ni srpčići, ko srebrni zvončići, Bogom majku hvalimo, Hrista Boga slavimo. Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođen dan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Hristom obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Hristom obasjan. Evo na kraju koncerta jedna skromna zahvala našoj dirigentici. Nadam se da ste doživjeli, da ste se vratili malo u deci, smo malo obradovali srce vaše da kucaju u ritmu dečijeg srca.